cy'umwuga muranyumva mutagira ngo ariko ko bari benshi nta n'impamvu yo kumenya aho tuba ntabwo bibareba mumenye ko twaje kugira ngo tubahe iki umutekano turajyanirana mwabanye nabo mwakoranye nabo nta nubiho ubiryozwa ariko nta wemerewe kongera gukorana nabo. Telefone ziriya mugire mute kereka ari umwana ari umuvandimwe ushaka kumusansibiriza ngo aze wabikora ariko ntabwo ugatanga amakuru ku muyobozi sibyo turumvikana donc ugatanga amakuru hari umwana ndi gusansibiriza ningira amahirwe araza nibinanirana ntacyo uzaba utakoze muranyumva neza rero muheto pole sana icyama ntabwo cyabatereranye baje kureba ibyago mwagize ariko banatanga amabwiriza ko ingabo zihaba kandi zigakomeza gukurikira umwanzi kugira ngo ibyabaye bitongera kuba turajyanirana. Ubu nibwo buyobozi bwiza buyoboka bukagoboka abaturage igihe bagize icyaha. Dutangiye tubona ni Colonel Nsabimana wa AFC M23 aho yari kuganira n'abaturage ba Muheto aho hari abawazalendo abanyatura ndetse n'aba FDLR nyuma rero yo kubabohora akaba yaganiye n'abaturage aho yababwiye ko batagomba kuvugana n'abantu n'ubundi bo hanze ubwo aravuga abawazalendo aravuga aba FDLR ariko aravuga ngo ufite umwana we yamusensibiliza akamubwira kaza ariko nabwo akabanza akabimenyesha. Usibye iyi nama yabereye i Muheto aho abaturage ba Muheto bari bitabiriye ku bwinshi, reka tubagezeho ibyabereye Rumangabo ubwo General Sultan Makenga yarari muri passing y'abasirikare ba AFC M23 bagera ku 1518 ariko nyuma bakaza kuganira n'abamajoro babaga mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri polisi bagatanga ubuhamya ubwo buryo abaturage bicwaga. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru abahoze ari abofisiye ba FARDC baherutse kwiyunga ku ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 baramaganira ku mugaragaro ibikorwa by'ihohoterwa ndengakamere byakorewe abasivile mu burasirazuba bw'igihugu by'umwihariko y'Uvira nk'uko aba bahoze ari abofisiye babivuga. Ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo FARDC, FDLR, Mayimayi, ingabo z'u Burundi zishinzwe umutekano w'igihugu ndetse n'abacanca abanyamahanga barimo barakora ibikorwa byo gusahura ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ubwicanyi bw'abasivile. Kuri bo ibi bikorwa bigaragaza amakosa akomeye mu myitwarire n'imicungire y'ibikorwa bya gisirikare bitewe n'iyi nkubiri iteye ubwoba. Aba bahoze ari ba ofisiye basobanura ko bahisemo kwiyunga kuri AFC M23 kuko bayibona nk'ingabo zishobora kuzana impinduka nyakuri kandi zikagarura imyitwarire myiza ya gisirikare ishingiye ku kurinda abasivile by'ukuri. Bityo rero barasaba abahoze ari bagenzi babo ku rugamba bakiri muri FARDC kwitandukanya n'ibi bikorwa kandi bakiyunga kuri AFC M23 kugira ngo bafashe kurinda abaturage ba Kongo no kongera kubaka igihugu. Ni kuwa mbere tariki ya 2 2026 i Rumangabo turi kumwe n'abofisiye ba FARDC bishyize mu maboko yacu, reka tubaho umwanya bibwire abantu. Je me nomme Major Jacques Chigorogo Chinabalire. Je viens d'Uvira où je travaille en tant qu'officier de la police. Nitwa Major Jacques Chigorogo Chinabalire. Nturuka y'Uvira aho nakoraga nk'umwofisiye wa polisi aho twabonye ibikorwa by'ubugome ndengakamere. Mu ntangiriro ingabo za FARDC zakoresheje FDLR mu misozi miremire aho bangije ibintu barica bakoze ubwicanyi bafashe ku ngufu barasahuye bityo imitungo y'abaturage b'abanyamahoro yasahuwe n'ingabo za FARDC n'inshuti zabo za wazalendo. Mu rwego rwa Uvira byari biteye ubwoba. Uvira hari abajenerali hafi 68 bitaga abajenerali ba wazalendo baraho kandi buri wese yakoraga ibyo ashatse.
yashoboraga kwica, yashoboraga gufata ku ngufu, mbese yakoraga ibyo bishakiye byose. Kandi ubu ibintu byarahindutse, twebwe nk'itsinda rito twavuze ko tudashobora gukomeza kubaho muri ibi bihe nk'ibi. Byongeye kandi njyewe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa Gashyantare, nyuma gato y'uko umujyi wa Bukavu ufatwa, nahise nitandukanya nabo. Twashyize itsinda rito kandi twavuze ko tugomba gushyikirana n'abarigoma. Twabikoze gutyo kandi twaganiraga n'abigoma. Ikindi kandi ibyaberaga igoma byose twarabimenyaga. Natwe iyo habaga hari amakuru twayasangizaga abandi. Ngaho rero abasirikare b'Abarundi nabo bahise binjira mu bibazo kuko batumiweho na Tshisekedi watumye bari abantu binjira muri Kongo. Abo bishe bakoze ubwicanyi barasahura. Rero murabona ko ibintu byari bimeze nabi cyane ku buryo byari bigoye kubyihanganira. Kuko rero kubw'amahirwe, ndavuga ni kubw'amahirwe, ARC yageze Uvira iradukiza. Kandi ako kanya binjiye kuwa kabiri, kuri uwa kabiri nahise mvugana na ARC. Kuwa gatatu twakomeje kuvugana, hanyuma kuwa kane nishyize amaboko yabo kandi kuva ubwo twahise tuza hano i Rumangabo. Un mardi, et le même mardi on était en contact avec l'ARC, et le mercredi nous étions toujours en contact, et le jeudi je me suis présenté, et de là nous sommes arrivés ici à Rumangabo. Avant de passer à l'autre officier, on en profite pour dire que nous sommes entrés à Uvira sans combat. Mbere yo kuduha umwanya undi officier, reka tubonereho umwanya twinjiye Uvira, nta mirwano ibayeho. Ubwicanyi bwakorewe bene bacu b'Abanyamurenge barishwe, ubu nibo dusanga bashyinguwe ahantu henshi. Kandi tukaba tubwira amahanga tuti Kinshasa yishe bene wacu Abanyamurenge inshuro nyinshi kandi irakomeza kubica kugeza n'uyu munsi, ndetse ikaba inadutangizaho intambara. Kuri ibyo turasaba ko ubu bwicanyi bwa kinyamaswa bukorerwa bene wacu buhagarara. Ubu tugeze ku wundi officier, ese ushobora kwibwira abantu? Bonjour, je me nomme Major Chibanda Chisuza Vinek. C'est depuis 1996 que Mwaramutseho neza, nitwa Major Chibanda Chisuza Vinek. Ndi mu gisirikare kuva mu 1996, ariko icyatumye mva mu gisirikare nkiyunga n'umutwe wa AFC nibyo nabonye muri FARDC, ibyo barimo bakorera abaturage bababaye ba Goma. Barasaho igihe abasirikare ba M23 berekezaga mu mujyi wa Goma, abasirikare ba FARDC basahuraga kandi bicaga buri munsi abaturage b'Igoma. Hanyuma y'ibyo, nyuma yo kwica no gusahura, bafashe icyemezo cyo guhunga. Nuko rero nihisha ahantu, hanyuma mfata icyemezo cyo kwiyunga n'umutwe wa AFC M23. Ndaharira ubutumwa abahoze ari bagenzi banjye ngo baze bifatanya natwe, bazakirwa neza. tous mes ex-collègues de nous rejoindre et ils seront les bienvenus. Merci beaucoup. Comme vous voyez, nous prenons en charge tous les militaires. Il n'y a pas de clochards chez nous. Ils sont bien nourris et bien vêtus comme vous les voyez. Merci. Nous disons merci au général Sultan Makenga et l'armée révolutionnaire. Merci. Murakoze cyane nk'uko mubibona, twita ku basirikare bose iwacu nta mayibo zihaba, bakaba bagaburirwa neza kandi bakambara neza nk'uko mubabona. Dushimiye General Sultan Makenga n'ingabo z'Impinduramatwara ARC. Murakoze. Twibutse ko isubira inyuma rya AFC M23 mu mujyi wa Uvira ari igikorwa cya politike gikomeye kugeza ubu cyabaye ihungabana rikomeye ku baturage baho babonaga baruhutse kandi babuhowe ihohoterwa rya buri munsi bakorerwaga n'ingabo zishyize hamwe. Mbere gato y'uko gusubira inyuma, abaturage bari bateguye imyigaragambyo kugira ngo bagaragaze ko bashyigikiye uyu mutwe ndetse no kwamagana igitekerezo icyo ari cyo cyose cyo kuba Uvira ndetse no mu bindi bice byabohowe kuva AFC M23 iva Uvira. Ingabo zishyize hamwe zikaba zarongere ubwicanyi bwakorerwaga Abanyamurenge, zongera gukaza ubukana bwo gufunga inzira zijya Iminembwe, zikwiza imvugo z'urwango kandi zongera ibitero bya buri munsi mu misozi miremire bakoresheje utudege tutagira abapilote drones n'imbunda nini.
nk'uko mubibona rero aha ni mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo aho General Sultan Makenga yari ahari mu muhango wo gupasinga cyangwa gusoza amasomo ya gisirikare ku basirikare b'abakomando bagera ku 1518. Sultan Makenga rero akaba yarahaye aba bagabo ubutumwa bukomeye cyane, ariko nabo nk'uko mubibona bari kuvuga ubuzima babagamo mu gisirikare cya FARDC, baravuga amakosa n'ubugome bukomeye cyane bwakorwaga na FARDC wazalendo ndetse n'abarundi, bakaba bavuga uburyo aba bamajoro bagera kuri 2 bishyikirije ARC bakishyikiriza AFC M23, byarangiza bikarangira bagiye mu myitozo y'igisirikare cyiza kizabafasha kwiyubakira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabo bifuza kandi bashaka. Ngira ngo murabibona rero ko nta bundi buryo usibye kuba ngo bahamagara n'abandi ba generali ndetse n'abamajoro n'abandi basirikare bato kuva ku muto kugera ku mukuru kuba bakwiyunga kuri AFC M23 kugira ngo barwanye regime ya Kinshasa, regime ikorera ubwicanyi abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aba bakaba bagarutse ku bijyanye na Uvira ndetse n'abanyamurenge bakomeje kugenda bicwa. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye.